Здравствуйте! 36-й урок, мы идем в театр. Сәлеметсіздер ме? Біз театрға барамыз. Ты научишься правильно использовать в речи и на письме предлоги в, на, находить ключевые слова в текстах, соблюдать правила произношения слов. Отгадай, шешімін тап. Где это происходит? Бұл қай жерде болды? Там по сцене ходят, скачут, то смеются, а то плачут. Хоть кого изобразят, мастерством всех поразят. Назови слова действия. Іс-қимылды білдіретін сөздерді тап. Например, мысалға, что делают? Не істейді. Ходят, скачут. Остальные слова вы должны найти самостоятельно. Қалған сөздерді өзіңіз табуыңыз қажет. Упражнение 2. Прочитай текст. Екінші жаттығу, мәтінді оқы. Посещение театра. Театрға бару. Посещение театра – это праздник, к которому надо хорошо подготовиться. Придя в театр, сдай пальто в гардероб. В зале найди свой ряд. Пройди на свое место лицом к уже сидящим зрителям. Во время спектакля соблюдай тишину. Не разговаривай, не ешь, не шелести бумажками, не шепчись. Это мешает и зрителям, и актерам. Театрға бару – бұл үлкен мереке, және дайындықты қажет етеді. Театрға барған соң, киіміңді гардеробқа тапсыр. Залдан өз қатарыңды тап. Өз орныңа өту үшін адамдарға қарап өт. Қойылым кезінде тыныштық сақта, сөйлеме, тамақтанба, және қағазды қышырлатпа. Бұл көрермендерге де, әртістерге де кедергі келтіреді. Когда спектакль окончится, не срывайся с места, будто в театре вспыхнул пожар. Бери пример с актеров. Ведь они, сказав последнюю фразу, не бегут сразу за кулисы. Они благодарят тебя за внимание, прощаются с тобой, учись вежливости и ты. Қойылым біткен соң, бірден орнынан тұрып кетпе. Әртістерден үлгі ал. Олар соңғы сөздерін айтқан соң, бірден сахнаның артына кетіп қалмайды. Көңіл бөлгенің үшін алғыс айтады, сенімен қоштасады. Сен де әдептілікке үйрен. А теперь задание. Тапсырма. Какие правила нужно соблюдать в театре? Найди эти правила в тексте, прочитай еще раз и запомни. Театрда қандай ережені ұстану керек? Сол ережелерді мәтіннен тауып, қайтадан оқып және есіңде сақта. Обыграй ситуацию с одноклассниками, как надо проходить на свое место. Өз орныңа қалай өту керек, соны сыныптастарыңмен көрсет. Выпиши из текста выделенные слова с предлогами. Поставь вопросы. Мәтінне қарамен жазылған сөздерді теріп жаз, және сұрақ қой. Упражнение 3. Үшінші жаттығу. Найди ключевые слова. Кілт сөздерді тап. Задание. Можно ли назвать выделенные слова ключевыми? Қарамен жазылған сөздерді кілт сөздер деп атай аламыз ба? Помогут ли тебе эти слова понять содержание текста? Бұл сөздер сенің мәтінді түсінуіңе көмектесе ме? Рассмотри картинку на билете, какую информацию содержит билет. Суреттегі билетті қараймыз, қандай мәлімет жазылған. Упражнение 4. Говори и пиши правильно. 4-ші жаттығу. Дұрыс айтамыз және жазамыз. Запомни, есте сақта. Куда? Қайда? Откуда? Қайдан? Мектепке? Мектептен. В школу? Из школы. В театр? Из театра. Из театра. Театрға? Театрдан. На работу? С работы. Жұмысқа? Жұмыстан. На север, с севера. Солтүстікке, солтүстіктен. Ты уже знаешь, что в, из, на, с маленькие предлоги слова-предлоги, которые с другими словами пишутся раздельно. В, из, на, с предлог сөздер, және олар басқа сөздерден бөлек жазылады. Упражнение 5. Составь. 5-ші жаттығу. Құрастыр. Придумай 3 предложения, используя слова из задания 4. 4-ші жаттығудағы сөздерді қолданып, 3 сөйлем құраңыз. Образец, үлгі. Ученики идут куда? Оқушылар қайда бара жатыр? В театр.
Театрға. Ученики идут откуда? Из театра. Оқушылар қайдан келе жатыр? Театрдан. Точно так же вы должны самостоятельно придумать 3 предложения. Осылай өзіңіз 3 сөйлем құрайсыз. Упражнение 6. Поработай с текстом. Мәтінмен жұмыс жаса. Выпиши из текста словосочетание, образуй пару. Мәтіннен сөз тіркестерін жазамыз. Жұп құрастырамыз. Упражнение 7. Послушай стихотворение. Өлең жолдарын тыңдаймыз. У нас сегодня с мамой культурная программа. Давай мне, мама, руку. Пойдем в театр кукол. Что я большой, я знаю. Ну, кукол обожаю. Смотрю и не могу понять, как куклой можно управлять. Взял рукавичку и надел. И вот уж петушок запел. А поменял ты рукавичку, и превратился он в лисичку. Но знаю я наверняка, актера трудится рука. И кукла оживает, поет, переживает. Задание. О каком театре говорится в стихотворении? Как ты догадался? Қандай театр туралы айтылып тұр? Сен оны қайдан білдің? Пробовал ли ты играть в кукольный театр? Қуыршақ театрын ойнап көрдің бе? Что происходит с куклами в театре? Театрда куклаларға не болады? Назови слова действий из текста стихотворения. Іс-әрекетті білдіретін сөздерді ата. Упражнение 8. Спеши предложение. 8-ші жаттығу. Сөйлемді көшір. В театре кукол работают артисты, кукловоды. Объясни значение слова кукловод. Кукловод сөзінің мағынасын түсіндір. Произноси правильно это слово. Бұл сөзді дұрыс айтамыз. Раздели это слово на 2 части и проанализируй каждую часть. Бұл сөзді 2-ге бөліп, және әр бөлігін талдаймыз. Что неправильно? То 9-е упражнение. 9-ші жаттығу. Не дұрыс емес. Как можно вести себя в театре? Как можно вести себя в театре? Театрда өзіңді қалай ұстау керек? Вертеться во время спектакля. Қойылым кезінде айналу. Это правильно? Как вы думаете? Громко обсуждать игру актеров. Әртістердің қойылымын даусыңызды шығарып тұрып талқылау. Это правильно? Бұл дұрыс па? Аплодировать артистам. Әртістерге шапалақтау. Не шуметь и не разговаривать. Шуламау және сөйлемеу. Разговаривать по сотовому телефону. Ұялы телефонмен сөйлесу. Дұрыс па? Правильно ли это? Опаздывать, кешігу. Грызть семечки и бросать мусор. Шемішкі шағып, қоқысты тастау. Это правильно? Бұл дұрыс па? Что здесь неправильно? Запиши в тетрадь правила поведения в театре. Театрда өзіңді ұстау ережесін дәптерге жазамыз. Добавь свои правила. Өз ережеңді де қосып жаз. Урок окончен. До свидания.